uJesu ubaba uyadecide ukuthi ma ibranch lingayikhiphi ithela ulenze njani bazalwane uyalikhanda, but anything ithela ulenze njani bazalwane uyalipruna. Now mntaka masibuko, the same material that is used to cut is the same material that is used to prune. Isekhona bazalwane, uNkulunkulu nobhusha wodwa wokususile amagatsha, and the same busha, yini ubhusha ngesingisi bakithi? Busha lisekhona bazalwane. So ke is the same material esetshenziswa ukukhatha amanye ama-branch, and is the same material esetshenziswa ukupruna. Umehluko ukuthi masibuka uNkulunkulu ephakamisa ubusha, siqale sibuka ibranch bese siya understand, oh leli ke lizosuswa. Ngoba why sithi lizosuswa bazalwane? As identify, uyabona uma kwaphakama ubusha wasezulwini, siqala sibuka asibuki thina ubusha kodwa sibuka ibranch. Oh hey, awekho ama-fruit Jesus. Kodwa ma uphakama ubusha sithi sibuka igatsha, oh madoda lineyithelo.